Bakunzi bacu mwese aho muherereye turabasuhuje turizera ko mwebwe n'abanyu mumerewe neza, Imana ikomeje kubarinda. Ubu turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 2025. Turabasuhuje mwese duhereye mu Bubiligi, turizera ko mumeze neza muri bihe by'imbeho dutangiye. Tunabibutsa yuko uyu munsi turi buze gukora shift y'amasaha, aho turi buze kubura isaha imwe nibisanzwe. Hanyuma reka dusuhuza abantu tunabaha pole abantu bari iwacu ruguru, kuva mu Rugezi baruka mu Rurambo kamanuka za Gatogwe muri Plaine, Uvira kugeza za Kamanyura, bari Bukavu muri Nord Kivu, za Goma, mu Rwanda turabasuhuje, za Kenya, Uganda, muri Canada, Amerika, Australia, hose turabasuhuje, ndetse dusoreze hano mu bindi bihugu by'i Burayi duturanye. Mwese turabasuhuje, kandi abatameze neza tuhaye pole, kandi turizera ko Imana ikomeza kubagirira neza. Tugarutse muri studio za Kivu Connect muri uyu mwanya kugira ngo tubageze amakuru yagiye acicikana muri iki cyumweru, aho kuko mubizi ibibazo iwacu bikomeje kuba urusobe. Ubu ngubu ikigezweho ni birimo bivugwa ku ngabo z'u Burundi zifatanyije na FARDC ndetse n'abazalendo mu migambi n'ibisha bakomeje gukorera ubwoko bw'abanyamurenge butuye muri Ramisosi. Hari itangazo rero ryasohowe n'umuryango wa Gakondo. Gakondo ni ihuriro rya mutualité z'abanyamurenge hose ku isi. Nibyo tugira ngo tubasomere, yanditswe mu rurimi rw'icyongereza, tugiye kuyishira mu rurimi tubasha kumva kugira ngo n'abatarumvise uko rivuga, batumva ururimi byanditswemo, babashe kumenya amakuru arimo. Iri ni itangazo rero ryanditswe na Gakondo, akaba ari coordination ya mutualité z'abanyamurenge hose ku isi. Hanyuma bandikiye Mossad Fares Boulos, akaba ari senior advisor wa President Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijanye na Afrika, cyane ashinzwe ibibazo bya Afrika. Ndetse iri tangazo bakaba bararyanditse ku itariki 20 z'ukwezi kwa 10 2025. Umutwe w'iri tangazo cyangwa titre tugerageje gushira mu Kinyarwanda uravuga ngo gutabariza byihutirwa ibibazo bikomeye by'ubutabazi n'ibikorwa bya gisirikare bishigikwa na Leta y'u Burundi bigamije kwibasira abasivile b'abanyamurenge mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe. Itangazo rirakomeza rivuga ngo nyakubahwa, twebwe abanyamuryango basinye hasi duhagarariye imiryango y'abanyamurenge twibumbiye mu muryango witwa Gakondo, dutanze impuruza yihutirwa kugira ngo tubereke impungenge zikomeye dufite ku mutekano n'imibereho y'abanyamuryango mu bwoko bw'abanyamurenge muri iki gihe cy'ubwicanyi n'ihonyora by'uburenganzira bwa muntu ikomeje kwibasira abaturage b'abasivile mu gace ka Minembwe. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo gukorwa n'ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba zishigikiwe na Leta ya Perezida Tshisekedi zizwi nka Wazalendo, Mai Mai ndetse n'inyeshyamba za FDLR, Force Démocratique de Libération du Rwanda. Nyakubahwa, twabandikiye ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 2025 tubagezaho impungenge zacu zikomeye ku bikorwa bya gisirikare bishigikiwe na Leta y'u Burundi n'ihohoterwa rikomeye by'uburenganzira bwa muntu rikorerwa abanyamurenge n'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse n'ingaruka zikomeye zo kubura ubutabazi zituruka kuri ibyo bikorwa mu Minembwe. Kuva mu mwaka wa 2017 ubwoko bw'abanyamurenge abatutsi bamaze igihe kirekire bashizwe mu kato muri Kongo y'Uburasirazuba. Ubu bwoko bwibasirwa n'ubwicanyi, gukurwa ku ngufu mu byabo, gusenyerwa imihana yabo, ndetse n'ibikorwa bisa na genocide. Imiryango myinshi yirukanywe ubutaka bwabo bw'akavukire, bamwe bahungira mu bihugu bituranyi, abandi basigaye mu Minembwe babayeho mu bwoba, badafite aho baba, badafite ubufasha bwose bw'imiryango y'ubutabazi, ndetse bagoswe n'ubutegetsi bwagakwiye kubarengera. Iyo nkuru ibabaje igeze ku rwego ruteye inkeke, aho yahindutse intambara
byo gufungira ubutabazi abaturage bikozwe n'igisirikare mu buryo bweruye. Kugeza ubu mu mezi make ashize, abasivile b'abanyamurenge bo mu Minembwe bari mu kato k'ubutabazi, barimo kugotwa n'ingabo zirenga 10,000 z'u Burundi FDNB, zibabuza kugera ku isoko ndetse zikababuza kubona ibikoresho by'ibanze nk'ibiribwa n'imiti. Ubutabazi bwose bugana mu Minembwe bwarahagaritswe. Inzira ziva cyangwa zija Uvira, Fizi na Baraka zose zarafunzwe. Ibicuruzwa nk'ifu, isukari, isabune, amavuta yo guteka, essence n'ibindi by'ibanze byose ntibikigerayo. Abaturage basigaye mu bwigunge, bashonje, badafite aho bakinga umusaya cyangwa ubufasha bw'ubuvuzi. Iyi gahunda yo kubafungirana no kubabuza ubufasha ku bushake iherekejwe n'ibitero bya gisirikare ni igikorwa cyo kuburizamo ubutabazi cyateguwe kandi ikaba ari icyaha kibasiye inyokomuntu. Kurega ingabo z'u Burundi FDNB. Iyi gahunda yo kwimira ubutabazi imaze guhinduka intambara ishigikiwe ku mugaragaro kuko FDNB zifatanyije n'ingabo za Congo FARDC zikikije akarere kose k'imisozi miremire kuva Igahororo, Bijombo, Kwenzeho, Gipupu, Kigazura, Bibogobogo, kandi hari amakuru yizewe ko bitegura gukora igitero kinini kigamije gusenya abaturage b'abasivile batagira kirengera mu Minembwe. Ayo makuru anavuga ko aba bagizi ba nabi bafite gukoresha ibikoresho bya gisirikare biremereye, harimo indege z'intambara, indege zitagira abapilote drones n'imitwe y'ubutasi iva Bujumbura na Kisangani. Birababaje cyane kubona leta y'u Burundi yemera gukoresha mu bitero ku basivili ititaye ku ngaruka zabyo ku bantu. Leta y'u Burundi igomba kubibazwa kuko ishigikiye ubutegetsi bukora ibikorwa bya jenoside. Nubwo ibiganiro by'amahoro biri kuba i Doha, leta ya Kongo hamwe n'ingabo zayo zifatanyije n'iz'u Burundi zikomeje ibikorwa byo kwica no kwibasira abanyamurenge. Nyakubahwa, ibyo abanyamurenge barimo gucamo n'ingaruka zihohoterwa bikorwa n'ubutegetsi bwabo bwite, bubahora ubwoko bwabo bw'Abatutsi, bukabambura uburenganzira bwabo nk'abanyagihugu. Twicishije bugufi tubasaba ko umuntu usobanukiwe akaga k'aka karere kugira ngo leta za Kongo n'u Burundi zihagarike aka kanya iyi gahunda ya jenoside yateguwe kandi zifungure inzira z'ubutabazi. Gusaba ingabo z'u Burundi FDNB guhita ziva mu misozi miremire ya Plateau, gufata ingamba zihutirwa zo kurengera abasivile no gufungura inzira z'ubutabazi, gusaba ko hatangwa ubufasha bwihutirwa ku bihumbi by'abaturage b'abanyamurenge bakuwe mu byabo kuva 2017 batagira ibiribwa, ubuvuzi cyangwa ngo bacungirwe umutekano, kureka imiryango yigenga y'ubutabazi n'abagenzuzi kwinjira bagasuzuma uko ibintu byifashe, gutanga isi yose ho umugabo kubw'ibyaha bikorerwa abanyamurenge mu Minembwe, gushikirizwa ubutabera no kubazwa kwa leta ya Kongo n'u Burundi ku byaha bikorerwa abasivile n'inzirakarengane. Dutanze iyi mpuruza atari kubwo gushaka kubaho gusa, ahubwo dushaka n'ubutabera. Abanyamurenge bamaze igihe kirekire bihangana mu mutuzo. Ntimukareke ngo iyi ibe indi nshuro isi yongeye kunanirwa gutabara. Murakoze. Abasinye ni abanyamuryango b'umuryango mpuzamahanga w'abanyamurenge wa gakondo. Rero abasinye kuri iri tangazo kuko bari tubabwiye ni abagize ihuriro rya mutualité z'abanyamurenge ariyo gakondo, ndetse hariho Kazinguvu Ruboneka, President of the Community in Canada, Ineza and the Gakondo Collective, hariho Douglas Kabunda, President of the Community in US, Mahoro Peace Association MPA, hariho Alexis Manyota, President of the Community in South Africa, General Secretary of the Gakondo Collective, hariho Alexis Mutware, President of the Community in Rwanda, hariho Albert Ntazika, President of the Community in Finland, hariho Alexis Kirai, President of the Banyamulenge Community Association Baka in UK, hariho Mufunga Bineza, President of the Community in Sweden, hariho Justin Gakunzi Ndorere, President of the Community in Uganda,
hakabaho David Gakiza, President of the Community in Europe, hariho Eric Gategeko, President of the Community in Kenya, hariho Etienne Serubungo, President of the Community in Norway, hariho Patrick Bizirwa, President of the Community in France, hariho Zawadi Birori Nyaruhanga, President of the Community in Australia, hariho Fidel Mugunga Mugwaneza, President of the Community in Denmark, hariho Emmanuel Nkunda, President of the Community in Belgium, hariho Patrick Sebaziga, President of the Community in South Korea, hariho Emile Mutware, President of the Community in Bukavu, South Kivu DRC, hariho Eric Rutegeranya, President of the Community in Goma DRC. Hanyuma abamenyeshejwe iri tangazo nabo harimo Marco Rubio, United States Secretary of State muri Amerika, hariho witwa Kaja Kallas, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, European External Action Service, Brussels, Belgium. Hakabaho kandi Perezida wa Togo witwa Fore Ezosimna Nyasimbe, akaba na Chief Mediator in the conflict in Eastern DRC. Hakabaho kandi Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations. Hakaba William Samuel Ruto, President of Kenya and the Chairperson of the East African Community. Hakabaho Emerson Dambuzo Mnangagwa, President of Zimbabwe, akaba na Chairperson of the Southern African Development Community ariyo SADC. Hariho Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President wa Congo. Hariho Yoweri Kaguta Museveni, President wa Uganda. Hariho Paul Kagame, President wa Repubulika y'u Rwanda. Hariho Samia Suluhu Hassan, uyobora Tanzania. Hariho Evariste Ndayishimiye uyobora Burundi. Hariho Bintu Keita, Special Representative of the UN Secretary General in the Democratic Republic of Congo and head of MONUSCO. Hariho kandi na Special Advisor of the United Nations of Prevention of Genocide. Hariho kandi na the United Nations High Commissioner for Human Rights. Abo nibo bamenyeshejwe urwandiko nabo cyangwa babaye assessed. Ubwo rero kwari gusoma iri tangazo, ariko tugarukaho bukeya twihanganisha ubwoko bwacu bukomeze guca muri ibi bibazo, ariko bikomeje kuba agasuzuguro gakomeye aho ingabo z'u Burundi ziza zikaza gufatikanya n'ingabo zirimo zikora ibikorwa bya genocide. Aka gasuzuguro k'ingabo z'u Burundi zikomeje kwerekana mu misozi miremire, bikomeza gukora abantu mu bisebe, bikatwibutsa n'amateka leta y'u Burundi ifitanye ndetse bari ku butegetsi ubu muri leta y'u Burundi bahemukiyeho abanyamurenge. Ibi bintu rero bigomba guhagarara kandi bakamenya yuko umurenge bose aho bari ibi bintu babibona, ntabwo turi impumyi kugenda kureba ibidukorerwa, cyane cyane bigizemo uruhare n'abarundi kandi bakagombye kuba batora neza, batanga amahoro, babuza leta ya Kisegeti nko mu karere duherereyemo kudukorera genocide aho kugira ngo baje kubafasha. Rero abanyamurenge mwese aho muri mukomeze mwihangane, kandi turabizi ko Imana iri mu ruhande rwacu, abarengana irabatabara. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza.